You're listening to KICH 6:30 AM Agana, Guam.
Iwe fakupana saranim ngeri kitsmerisit kiriso campur ngeri kot pusapa togari niwifagan norats live figats feri kisigerai war puipusorek radio kapugeri rian miuchia igerei a Tuesday berets jorkuam June 9th kiriso fakunwari di kot rian aribubets an kirikirets na berari watong Yeben sa tufits at sibuban sabosabarabe chieti fagri gerei. Upue tigon ngoruk ko sabochen ko bakar fidi sibue chieti fagan norati yotik krerat sibue invite tiri ko te pue nonom ne firats e pue emeri at chieti fagan. Let us pray together. Nesaranim ngoruk siawa got mira barap neng faku kiriso jabur ren. Uwe chum kira chum kiriso ren emmen ngerigem kosap mut ngerigem ai pue toa wara noraptibis ngeka faku kutagem pakai ciarigem ka moche pura ai pue John hari barawasemuch. So we praise you and we thank you, Father, for all that you do and all that you're willing to do for our sake. Sebem kot ko sa kamuchen ko bufangun mifen e pue non neti berebe meben ko sa kamuchen e petikem serio chare fidiar ai kot kiriso chapur ngoruk ye yats yatek mats tigon ngoruk noriten sise so busarats tipis. Amen. All right, iwe ai katse pamuchen ibuato ra ngoruk aatse itera preri gerei norache nesen pan e puk si popara ne aseri ikerei aatsi terap usiere kirekirets kindness neru guts what's the right word for neru guts usaro space out city necessary gerei when they are today with Bible chuk you say okay let's see mut geri neru guts kirekirets neru guts me obusos fagan Ephesians 4. Let me see. Ephesians 4:32. Are kindness, tender-hearted. You will forgiving one another. Kindness, tender-hearted, forgiving one another. Ye nesirin non efanso. You will no book. Efeso sapurrueru wakisin irik meru. Ira era puksi buene asiri. So, with that in mind, si bure wako useringeri etchakun, itera perikur si bue useringeri are enchak kasiri. Seri eye bachakuri dan cheitnin. Useringeri wo. Nuburap ka sering ngeri kapasen ko ngeko pat pusin mut ngeri ko te ban mari eki ekung dere di
Amen mari di god. Kiri so jabur ngeri god kren. Erar murin na music siya paru serik fagan. Itera pera kere erjuk kasiri. Me murera gabo muri etcher we be baro rewa kurseri of discipleship ministry. Erjuk kasiri morawarin non marawi. Pada fokun ayi wawararin kapasin kot ngeri gichigerei. Irmeru keken erjuk kasiri non nabu non marawi. Kasiri morawarin non marawi. Mari di god. Kasabuche ngai boy tigor ngoruk. Kasabuche kapafiti si boy yadik fagan. Memerat si boy sapora ren. Torogei neserin nori reari kere. Sabat skot mi urusen na para petukian on neng. Kiri so wari du krera boy betom. Kiri so jabu ren metats me si kai fisi me pore poriweten na marawan. Kosekan mo cerai sabon kot. Kaputuburu gem. Yang meri ke waris gem. Fangun mi fera poran nok ren. Kiri so goruk kot remedisin. I invite your presence, Father. I invite your Holy Spirit to be with us. Most of all, I invite you into my heart. Aku kabodorong non netibig. Ikesi wiri barawi. Parikesi wiri eki verfurder receive bogodukuti. Father, I rugu bij je ab jatik fagan medische. Maar het om sisse sewa jatik habe. Iwe si bue sukiruts pai beningeri notes pugrennea. Ususafen apasa. Igereisi no waro pugerefisos. Efisos sapu rueru. Wakisin irik veru. Efisos sapu rueru wakisin irik veru. Itera peras neseri gereisi ere. Kiregiruts neru guts. Me ovusovus fagan. Kiregiruts neru guts. Me ovusovus fagan. Ekei urigat kabas irakopokura menon. Wakisin efisos sapururigat. Wakisin efisos sapurrueru. Wakisin irik veru. Mut ngeri buan neari noche piper. Piper chuk yen metere. Bue ari kiregiruts. O neru guts ne firebi. Bue ovusovus fagan usunjakot abusara abitibis. Ren Christ Jesus. Merom ay wakara kenyari ikaw nuburu asireriye wakisin. Iwe vuka ko focus wana kabas. Obusobus fagan nefirebi usunjak kota obusara abitibis ren Christ Jesus. Iwe Norai wakar ani ari wagisi merige. That's the most important part. Eran ikapasusun obus fagan nefirats. Usuchukota obusakichiro non Jesus Christ. So each time you got pass by you got ani ari wagisin. Sorry. I often thought that a scripture iwe eche kapasusun forgiveness usuren God o usaki no Jesus. Nye igerei this morning wa realize siri rupuru anya sefari wagisin wa realize siri it's not only talking about forgiving one another. Esapira. It didn't start by saying you must forgive each other. Nye iyan mete fer poputeri are bue kirigirats fagan. Iwera fast kirigiruts fagan. Eti yakuseri of Fos America are be kind. Be kind. Kind to one another. Kindness. Kirigiruts fagan. Muridara neru guts. Ewe translation ren
neru guts na fasumerigara tender hearted. Muririwara forgive one another. Owus fagan. You were rapatse fagan muriget. Rapatse fagan muriget ekki. Be kind. Girigiruts fagan. Tender hearted neru guts fagan. Forgive one another. Owus fagan. Muririwara just as God has forgiven you through Jesus Christ. Be kind sibwe kirikirats fagan nefirats usutsegan God apar kirikirats ngerigits non Jesus Christ. Sibwe tender hearted neru gods fagan tibwe potete fagan usutsegan God a tibwe potete ngerigits non Christ Jesus. Iwera segorare forgive one another. Owus fagan. Just as God has forgiven us or you igagang through Christ Jesus. Si popusin warat sarfagan nefirats. Fetchamong yemet akar fis. Nefirats popuru. Nefirats ngeri roach. Igav vera koas pan nefirats ngeri buich. Sabats meirats. Fetchamong pogite sia. Already faganigit. Iwe safe menugiat si bofen maraweri e kesakun maraw. Si afen usunge si se fetio pare derigir. Check this out. Nubusaragang. Nubusatoriats neriaragang. Meten me en mi be fikke siwrin marawom ike nikirigum nubukatoriagang. En mi be figen mi even arabas miyets naram neriaragang. Nubono boss afin no kakabongeri. Igerobo no manager afin no kakabongeri. Chietium kafakuperium arabas search am kirikirets am neru guts me tipo potete gerir. Nubuen epoka paror hosuk nefirebi apan mutir mi ora usawus fagan. Ferdero wachero bangak fagan no kiramo. You get it? A lot of times ye ate usap waragats mangu warage ifan puk meyot si bupan kirikirets me tipo potete me usawus fagan norats neriaraga. Let's not forget that it was a sin outchea chibuwato non iwats, non neriats, ngeri irats me sabats, ngeri buich me fefirats, e kewut pang ngeri roots kewe me ats fabri kepuruats. Pata siburon norats neriaragang, iwesia, wasin ifan, apotete ats kabas, ike pata sibue kirikirets ngeri chietias coragang norats kapas ngerupo sawa reitim iwa safa kunarangau ike narapat. You know, ye a mistake pan. Esa ngau apasaki esa feri de chekai wacherubwe aparo salwet piper apasagi ngau share ki pugidir ngang mi pusipon non. Ngang mi be fi pufetchamong irabe ta pa fishing eri. Nupuru afin non nerien agang marawi basakora me basakora rupuru atori. Gerei wabe fige kota para me figeri. Hey, you're doing it wrong. Your ministry, your first ministry is not at your job. Your first ministry is home. Home is where heaven begins. Home is where heaven begins. Piwi au chea ngau fakun
peseguru ko bue fiti nekke siwiri igaburen mi bon ussive to au seri met paiben mi pesegeri kits si bagi ferakom ewe barawen kindness megerigi rut ewe ferako poe menorats fabiri ewe barawen tipe potete tender hearted ewe ako poe non fabiri ewe barawen awus fagan tipe tekison fagan ewe ako poe men non fabiri ewe ako poe non marawom ngeri buruwom ngeri rom ngeri puyum irom mesewom murin epap tourugun ngai siarange ko sapuari berugun sibu fakku puari atnamnugun nge we must remember that the number one area where we need to show the characteristic of Jesus is within our family first. Amen. Cecebiri beti pai perapasa. Kira-kira neru guts o obus fagan usunchak and Christ a usunchak and God a usara amtibis non Jesus Christ. We wafakun tugar ngoru ikaburen mi bon usibe bon menu garabet mi uchea si bako furry ben naras fabiri. We gerei pari fanson mi fits ngerikits ko tapan etcheba marawari ako menon im ako wa om Jerusalem memmen op ko furry bergun pure se tu fitsat si we furry bergun nge si se marawari menon neriats kewe. Amen. Sises ebo fakupan ngoruk ingmengeri ebo pecekun ebo poracho at sibwe marawari bet ia command ngeri kits possible ferry. Let us pray together sibwe yatek sabat skot don neng faku kiriso japur ngoruk krieri erguruk kafang ngeri ke kiriso pun kosap mot ngeri ke bwe to auron non e rochopa ke ferfa ai saborwa me fige kapar pusin euro rage bigerei kapar pese kep sefe purai pue kirikirch nuk potete fagan me obus fagan e saboroch metache potori chiwen atai ne firem gere firats e por order guruk me kesi wina marawen ai sabor ko sebo cher arisigem pure e po deben non marawem noriwem iwe arisige pa putori pasir ngeri chonne nugun fabiri kiri sosio wakot noneng nan maraware de sise so yatek metugar ke verisin obusar aptibis. Amen. Praise the Lord. Faku kiri so jabur ngeri got rien minne an kapas apator ngeri kichikerei ua wese ya purawo nge kapasin got epopan metewe fakun strike home run igerei nonni di berebe mewe kits. God bless you guys. Igerei si buwa basa borabe usering ngeri acho nesen gero chu pugekun gero chu sigara rage aniar purin maram ikere ya surtiu iwe sibwe aniari igarorong ngeri gausering ngeri etiu en purin maram gausering ngeri wo ite atai nga bure bare neri ngeri git etiu en rerin purin maram osap nori resiri marawebi osap regi erebi arrebi osap paro regi ufien irisibi ifausun marawebi esabatia seri erebi ngeirisibi seri ufebi obwe adora kei mansusuneng resafot resapan kirikin
resapuan iori bogan non neri seiskara. Ngesabat non neng afen abogarir. Ifausun ebi osap lautia zabur serir. Ngeyon nebi potogori atabara marawan rirarurek. Ngepatawa regiu febi. Open negeri kewe kurupun neban. Usun ra memerite. Resapuan tor. Ngewakabas ngerikebi. Pefien serabon non niga medicine esapu fuf usun gefot neir. Nyare yosun kota alfa fetirin feru awori kerei. Ngero resap nom norum. Ifausun. Esapazozo nefokun rufa kebi. Ebiton kisikiskara. Iebine osaporegi. Nge osapuan abasa. Pue osamoga. Arrebet si pue uferi. Kun sebebironeng a sirei pue ekebetot medicine. Ngobako mekutabungkot mebugun. Pue kebetot medicine rebokabat ngerikebi. Mati sopuwaru wokusin rueberibu tori irik urge. Praise the Lord. Fakul mari di got kira wararin eran. Ifa ruguruk sa paru serik fagan. Seri nojo pukekun. Nar ifan feruat kabasitu. Ika vi ga familiar ngeri nojo pukekun migan blue ika bi green era cover. Iwe ikekewe anean purin maran. Use siri ke obagarrogor parosen ebe muen. Itan Logan. Nogan ever one bar gave a missionary seri berika. Iwe tirok chuk. Iwa non na wat tap chuk abero men non ewe shop muen arbowo. Iwe oga kurera fer itan mispa. Mispa ekude in remembrance of Logan. Iraputai dari LMC, Logan Memorial Church. Parau seri wen Logan wakat sepan mocer wato de firats. Puri rewe par furre kue kun. Ciakuri e kue Amerikan not kapasitu. Iwuse seri ke pon I e pon makkei e kei ifade kei devotions. Daily devotions non nojo puken gerchu, but it's really beautiful. De fasul kapareu seringeri ame parpusin encourage marawi fakun mari di god. Iwe sipu saporan nori fasul. Sipue hold on. Sipue ato raguruk parosen news. Ewe paraus wawacer para parosare firats. Parausi area peri serie office governor serichu. Parausin narawe June fisu. Office state funeral ren mewe tefon associate justice midasi Otis Isaac. Narawe Sunday feriden chair Alexander Narun we should pari Surya executive proclamation feriden ewe atogia chebi sabro. Narawe shop wari ton. Iwe irara paraus saka pamoche barwato de firats ike kawoche me upon enneari era paraus we kichbito wori para sharing eri kebi warachara Facebook link a Facebook page. You can go over there iwe ka kurara paraus. Orugan paraus seri bachiga office governor
Arabi war ifan Shasiri ga yaw ya sapari gagara Dejo. Thank you, Dejo, for having us. It was a pleasure visiting your beautiful Dejo. As Airigu Governor me Chietian Meri Prera Sapan. Iwe Yirava Postiru Surar Kirisogeri me Dejo ebe itera comperi ga itera neri me na sapari ga yaran. Krebe ban na visit. Okay. Mi oren euparaus me arrofe parigis me tu potogoriera. Ubuchek neari geri gichi ge ubuchek wow geri gichi. I am not putting anybody down. I say fa say bang awaben nge gichek charato raparose one news. Ameruchi ai paparosera ikai papasara di kapaspun esapor at sipue ifan wewang afgan efira che. Okay, we be already darwe e kato banarwa June 7th. Serio ngeri at risk ngeri Chuk state government serio are Dr. Posko Puliche, director of Department of DHS Chuk state. A subject a desperate reminder. Desperate reminder. Iwe e darbo e atres ngeri rochewe governor menotchuk. Me te basuri darbo wenneari era achewe bioing menotchuk. Ese chiwachek nich ewa tencho. Nge era awe se niri ro korik non. Fiti figan era fepan we ifan. Not eaten, but a rekkewe serit fifi. A girl wires men non mewa denjo. Rabe expose ngeri pugurre. E darboy. Uche kerefe parkurai were se sor. Nge ngang wari risik ai be fige bi paruchea atsi po serfa nefi rachi paraus. Pun ifan we must take action. Me epachakura and news karan leaders menachuk rabo wase kieki ar prefer yachara pioi puri dachak maren ats neri rarin nisme ngasara sia fe years pogdera rats pioi. We need to take care of it. I'm not putting the blame on anyone, not looking at the governor. We have our part in megang ats buban me voice out the concern pun. Maybe they have a lot to do. A lot that they're facing, but they need to be reminded. Usud chicken mega kichmika pani that be reminded from metat kichmika manuki. Get it? We are paraus me for parabe rugeri with a sore. I wakar and neari. Wow, wabet war karasupagracho pioik chuk. Avoid that give fakuror metsi buferi. Was Fakufer a chuas not pio chuk pun irachak at marineri and gasara meats a sepi di rupasaka turung not semwen me wailes with refu. Yeah, ewe ike over a city the chicken a paraus ifan ati hospital. Gacho pio not chuk. I can charfiti or we do visit our page that we be showing radio on Facebook. Iwa kura tarbo iraga mi share keraye. Esa feri deratsi bue angawa metnge. Hey, I'm just relaying news. Kiracha kuisi. Iwe say what on paros waka mochir paratu ragiri gits narebi or earthquake if is not Philippine. 7.8 magnitude gugur wakaterewe earthquake efis Philippine. We were si povi ore potential risk. Puepatori git tsunami kuam CNMI nyeri feruan not FSM. Iwe itarara yokura kon merurere e pue tori git ifan tsunami ike effect of the earthquake. Yakiri so jabur pures efis nyeri gits. However, men not Philippine was in Miyor ke video irmi ifan arabas irmi life
George Sugun. Mi o reif sito Jolly B. Forgive me. Mi o roe Jolly B sito o se turura. E te fisio te ti wharu turura. Iwe mi o roe fefin. E se neti ke nerd camera nori warawe. E kan me nom nugun ngaru para fisio earthquake wa serok turfiro se birit. Touru good pui te apakan su fanie. E se tu fichar po su. Pue su ga fisio earthquake. Iwe wa niu se feri ro ga turura nor iwe rewe. Pokiten me wa tere o te ti wharu. So, always look out for arts esiresin. Always stay in touch geri gits episode radio because we will always keep you updated ren paros en area ti gaferu watch miutia earthquakes so bete karan pun si woje si buferi bet si potogari monde met si pasi pusi ren ifan at si potogari escape case akun osukosuk mi osukpang. We'll keep you posted. So follow me on TikTok, follow me on Facebook, Ifan on WhatsApp, text me, message me on WhatsApp 671-689-9990. That's 671-689-9990. Ilaro sa phone number kator ko makeri gitwan ren at si potogari Ifan keep you posted, keep you updated ren paroseneri at mikan utia. Si purewa paniwin ngeri atske program. Si po siring ngeri paraus sises me ewe asapan. Hey. All right, pan ats kapogen rugesong ngeri ke bipu episoding. Fakun kiri sogeri got pasia bachu fega seven nori fason. Yei Atoriro Jokuroklen, my Bible friends. Yay! I'm very excited. Feito, nuts kinder kara, ikasebirit. Maybe si feito posible. Ausseringeri ke wurin a story vi fakun nawot paruchi ageri gevi igageri gits meirisin. All right, well get ready, and here it comes. Sises me ewasabar. Sises auda warfat serata fidi non ke osero. Iwe a bobo dera farafangerir e ke waravas rafeito por bororongeri ara farafan. Ursere waran sises a jaka farafangerir. Ngeru bora adori re kuriorbin sises a ureri non ke wan barun. Sipure sero epegenom. Posible asese. Tieren sises kewe ra ebizora warwe. Iwe ra tirau nororom ra orede avaran kewe. Eberawat murin pwebowisen awara warwe. Ewe wa aigis ekenifo iwe urin awutir sagen yewe beg. Ewe waram atireding nororom. Kewe fu raban fokun direot. Sises ave fiberuru iwe akonudi warobinu iwe awitir meuraro. Ewe wen anomurin ajaka kenifa neavara tu warwe iwe rajak sabuero necessaries. Nonjok ewadun ewaten asapara fito. Iwa popudare eniti waro. Kewe kujujon raponiura ewamarang rapon poriura ekewafi. Afakun watero non ewasat. Kewana rajok nurong nefen ewa. Iwe ewa ajok nuporu feder. Awor inefi mepalchobula. Ewe man anomurin resin awana ewa nge setufich. Ekach resin Sotuni rewa fetule nge sepaltufich. Ewe sat awurda nefen waro. Arab kanjok ebole kokora. Kewe man rafakun wakus rafengrata sises. Iwe raka kengeri. Sises pada. Edi sekit si pura kokora. Sises rong pujer pewa elisir. Apan mefi ewa watena sebal. Aguna ewa inefi. Apan rong agurangan ewa copunap. Ngesop ni wakus. Apa ete yu apa sangeni ewa sebal me kono.
Aubwe Gouda. Ewe Asabwan, a Gouda de Bebe, Gouno Rabot Gupachera. Kewe Kujura Asira, Ewe Kufu, Rabot Tin Sefat. Ewe wa a Seres non Tinochin Ewe Maram, Mekinam Way non Ewe Sat. Ewe Adori Ewe Beg. Sises a Isingeni Jenan Kowe. Potawa Niwokus. Potawa Niwokus, Ngang Minon Nom, Remi. Sises awal ereni at menengin ikenai. Osop niwokus igaawor asebuan chopudap me inefi. Ngang mijak nonom remi van son menesin. Sises apesa. Iwa fitigami non kiroch men non asebuan. Isop nikitigami ro. Osop niwokus. Mate, en mi sare de uche story. I really hope so. Wesa será caboide. You wit, I use up on no story ready get eight. Get a chiberi. Wesa will one new figure seven next time. Same time. You wit, get up on a numb. Goodbye for now. See you again next time. And God, ebofakun efeyetu.
Beautiful song, very beautiful music by Nera Poch. Idira berewa kerere. Norei nonnom warong me sirei usun. Ei god eben god mittong. Ese si siwi non nau. Fakun mari di god rien e within the music. I really hope that it blessed your heart. Iwe ye si pore pan negeri porosen weather wan pui soureng radio. Iwe fakupan seranip se fan ngeri kits medicine nore kiri faso si pore barato ra ngeri kits porosen at weather. Creëer is 'n soru fenneng me para ro kar kis chak kuchu fenneng warik meri wood Chris Fahrenheit good which kar never kuam creëer is 'n sor. Creëer ru ser hier gere ur fakun baterie stirakar eti para kis chichi pugren. Go bara pur para meter thunderstorms developing. Ochera me ore egis meribun egis kuchu para develop egis right para wasgeri nekurioriga we egis para gegi teacher pugren ngeri 80%. En dan 80% is a guarantee pura what te pugren. That's the honest truth. It's a guarantee pura what te pugren nge major geredi gits nge puchagore gis pugren. Pachakura sa buen redigerei rapue egon ngeri egon meribu miles per hour epue even earthing. Kren on naburwan matau kren tegian nabe out gerei webi moderate ese abagabag ese pachakun meitak non ne firan. Ewasaku mi okay gerei bi okay. Tegian na seri neberen ennefen ngeri earthing rafrueru geri orufit. Seri ngeri noto iwe geri urigat fitigu tekiano. Kirisu chabu rayi parosiras weather gerei seri wa National Weather Service Office not teaching guam kasi wachir bugatti ngor kasamo pasu seri gits pusipoe ni wifagari wasia awara at fanson iotic fagun. Hi, I'm Helen from the Church in Canada, and you're listening to PP Soling Radio. Sarro karigis merurer ay wan negeri time nga finno ge warung ay wa wifi di wing it but as chukura. All right. Well, si pore yatik fagat. Sabat skot mira parapneng. Thank you so much for the lesson today. Kiriso rewer guru kapan ngerigep. Farsigisin ay pabarawari barawakiri kirach. Neru guts meowusovus. Kirisobur ein nesere sa ferder yoge pusi ferden ako ferden no warabas soureng pur setu fiche ai barawari ikai poiteri pur soureng ai se barawari meten mia pasa sebe got no negu boe tigor ko se kamoche ko bukara resiap ko tigor riatek we ferden wan baru tiknet me filari sinelta igaso mas tiknet sabura betu buru be feyetsur narawi agang
Bara marir bara faku poracho bejaku fagan ferido. Sebi god wa bara yatik feride Markus ewe man mi kana nomnon bioing kaiser narawai. Encourage him sabuara ban me tuburu me mari me para pechakura. Sebi god wa bara yatik feriden Tirian. Please continue to be with her. Bless her and encourage her, Father. Wa bara yatik ferisigisin Reselina Kirisu chabu ram ekkemmari betuburu me pechakura. Sebi god wa yatik feriden lanet me Jeff. Kosekamoche sabuara be emmari ei fabri. Bechakurer para fakun bechakur fagan narartong narar ifachi fagan in their relationship, Father. Bless them. Lord, I pray for May for spiritual restoration. Nefirang oruk arba bachakun arba baraduguru. Sebi go to ayatik ferden puikaim ya fabri. Mabariyatik ferden maba dasa. Arpar saigeri awai kusawach igaberika kusawach parapuriwade. Sebi go to abariyatik fersigisin ai fabri reneke war non ewe take care tori ban purweiwe purepor fakuror kiram esapor igawo ebor osuk nebekir yakot kusawach kaboy tuburur me pachakurer nabaron pachakurer spiritually, Lord. Draw them closer to you. Sebi go to boyatik fer deridewe ve sebi akapani gitar direim kusawach kaboy non prayer me pachakurer me tuburur serious kusuk me feyenga. Father God, this is my prayer. In Jesus' name I pray. Oh, boyatik fer den Ekiwara was when a Philippine if me affected through earthquake. Kau chesi feru. Kusawachere sawor koboe. None of the requirements provide for their needs. Arisir and metir mikar osupangwa. Nga bariatik ferry der hebben bioik chuk. Ko der je kasiri met ebofis. Arabotogori ban nukuru gotchuro. Bariatik ferry den government leaders. Araboe Ederiki fici, me upon a nuggery fici better boy, furry ferry than 50 non nobud me particular no warabas. You get a go to Abuchiri boy, Yatic Pharisee in Senator Nelson Stephen. Nelson Stephen, Kosawachin Koposabarabe, and Murray, Arisibe Foku, Pachakun or Araganguru. Ferry than no warabas. We should check up Kaiti, King Saramon, King David, King Joas. Meiri sirikkewe king efuru farka emmarir porwe wiset tuburu warabas wa pariyate ko sewache ko parisi anna frere mebra meiri sit edigem o emmarike pab ferretibum. Thank you, Father. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Amen and amen. Kirso zabur ngeri gewi bu sorak heri fason siaga pachieci fagat mari digot pun asabatori saboras chieci fagan ori heri gerei ua fakkureri ya purawo gas chieci fagan epe metas mi burinna watch metas oban encourage chiribe bachakura amara soring abusarati bisike pure bagapan ifaror neti bengaren ekewe esirisi saka paratura nefirats nge koseka moche kobochi chiberi pube misats kiri sore ram ausere ngeri pui sore radio ite richi awakot e poi fiyachuk oro ka pui richia kisjak machara tura paraus meira pata CA radio station pugasi katchak announce but kabwarabet met wisa chakuru chia sipuchari yatiki ebor kiram ebor tipe fagan ebor ragak fagan igabet mari tigot iwe ifan
Ave kapatori fansuratsi pure kapanofisen. I hope that you guys are blessed by joining us this morning. Wafakura purabo nge e fanso kismi chi figurwang ngebi para pechakura marawan ngun. Afko barap ngeri sises faso merisin. Checheberi ikerai wisachkewe by variety gerigits ev kirikirats fagan ruan neru guts neru potete urgatin iwe ebor obus fagan. Checheberi por wisats ebako puevenon iwats menor neriachakum. Ngeri faberi ngeri roach puich fefirats irats mesabats iwe sabor waurgu. Esa bueweng esa pueri bergun. It's always best to start from home. Amen. Start from home. God bless you guys. Si papai chu fagan kere panon. Kirisop rorop fitiaci program by parapasa. Nomati sapurruaru, wakisiruaru, siises aporueri. Memak narakkewa tarpe bibin, puarabas resap marai repirawacak. Ngerabarai rediteita kapas kot miapasa. Met mimak na paipet uporuku, ngebete semak na paipet usapnuku. Sapuero be fitiaci paipostati, sibakka fegat. Met bij berabasa. Iwe, saat ikuan nampak rube fisu. Itera perinesen tutuburun an kotwe iwaripin.
Memorat si pusa poro si pa ko yatek. Sa yatek. Sebem kot mira parap noneng. Apa kekerito mi pin mi tekia. Kiriso goruk serap tuburu kem seri naap tori kirei. Patigor ko pasapura ave fiyet sigiri kem mi naap kapas. Pafangiri kem no bogun mi fere panon naap rere me berem. Dari tom sise si yatek. Amen. 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 Kapasis nampai. Iora kan neveri. Uruseri disi. Ei, du kuva era kapasi se puede pari fata peruan ngeri kitsore ke. Eur. We korrit sapuru ki sere kon metiu geri rue. Se pucak pari ane ari geri kitsera. O so siri puede sibi I puede piri re gurupin. E waran nom non abi. E wagun ko tangeri gebi. E seor pusire abi nevere wabi. Pue ko tchak. Ja fe mør gebi re we mi watte. Yebinne obwe erisibi me ne gara god. Amen. Me buka. Me fakuri fata tsuwe. God I areveri irisit. Seri cheki la we. Seri chek na we ya so revere. Kapasis namparu. Rabbit sakumara Christ awochen nifangeri. No so sapure goro kisire gon. Narachi neseri we abara fatagri kits. Eba chassore aachak feito pure pasore. Ninnibe atayaro. Nye wafir feito pun opokura barau. Eba barau bi urusets. We pusi perigorats na kapasis. Ere Christ afito pure wafangeri kits. Marau. Eba barau bi urusets. Nupusi afito re Christ. Nupusi afito re God. Iwe kaya pusi argu bokot I ats John arisikits I char peti kits. Mei char wisen tuburu kits. Iwe epotogori petseri kits akombaten sawa iwe rief ngeri kits ats pecek kunoracha pagabak. Na pugerek sotu sabura kon meru kisin roboru apasa. Ike abu fakkun anea sotis geri ren abi Förribin nei waiki eki pue mibung parre abi oporu taiki wen. Usapur yefu kebi re rots kewa semwen wati rati warko chorisip. Ngage wasawon ewa ai chikarakibi. Rigati so sapuru apara fata en pui bia chikichen. Wayatek pebetas merisi kaferi epoporu ete okopan mefi ursers. Usurwasiri puen mi pechekun not pegin. Ngun. Non nu chi segor wagisit. Ureri kapasis tamparu. Iwe hari puken oruwe son sapuru. Wagisiri. Iwe fasun nika pauru seat reseri usuran siri. Pur nero sore ka pechekuru nara marawengun. Nye apan mochen nye iya opar pechekun non futuk. Non iris. Wewer me rubi au tiageri kitsore ye. Eur. Sipa pachakun non pekin iris. Wese war pachakun non pekin ngun. Wira me te paurus e obusar wara paurus nga son. Sora atres ngeri kitsore. Nikageri ro sore. Wira roranga pachakun non ngun apar pachakun non iris. Kapasis nampa urugat. Iwe pui farikirikin. Ai potu buru irisi. Mei puge ira era hautia kapasis. Kits me irisisi pue fakure keisi. E fausurat si potu buru irisit. Nge uchean si pusire fausuran kot mochen. At si potu buru irisit gatu buru barawats. Rom sabun ekon meru kisiri. Parai tigeri kits rabi puikara. Pokitiran ko tuwes mira barap ngeri kits. Upotigor ngeri gebi. O buasarate pusin erisibi usun ewasar mi barap ngeri kot. O epiri kebi ro ngeri aragang o oba papai. Ye usun ennetin abi obopin ngeri.
napugene we korrit sapure korwa gisirik meu apara fatageri kits. Iwe ikebi obo moge are are furry os met tots. Obo tsek furry met tots medicine. Bobo enni garako. Amen. Naro puge rom. Pon erege. Pogutiran ko tu bebe smira parak ngeri kits. Upotugar ngeri kebi. Erar fosigeran. Erar pogutiran ko tu bebe nap ngeri kitse. Iwe nubuen Paulusa ererari wa metirieran oruara obue asarate pusin irisibi. Iwe erari tugor siawe witi pur Paulus pogitien ewe cherin kota kewe wetsun kota watte kits. Sibue asarate irisich pure asar mi bara geri kota. Tigor pogiten sisap re-tikits nori togen koto. Ida wesen itidat sun metei Paulus ere. Pogiten ei wewetsun kota wattegerikits. Sibue wese rasarate irisich pure wasar mi bara. Iwe Paulus ere sisap fakun take advantage ga rare tikis nori togen kot nge sibue ayer sibue se fagara marawat sibue epiri marawat sibue bin epo ewasar mi maram ngeri kot sabo saputi on nonna pugeri ewe korrit sapun egono gisirik ming ara ikebio wa moga are are furry metas. Opo cek furry metas medicine pue opo en nigarakot. Si pue apa caffe ni kei ruwa kisin ewe are pokiterewe uwe betsun kota ifa wattegeri kits we si pure asara tairi sits pure asar mi barang geri kot. Iwe nu pue si pue asara te iri sits pure asar mi barang geri kot. Iwe non metas meri si po furry si po cek furry at si po enni gara kot. Po kits sa tio pusin e beri at siri si je. Po kota beri kits rien ewe niwil mi watte. Nang hen ika o kits medicine. Po kiten si abera rien ewe chance sises. Iwe si pore fang marawats ngeri Christ ngeri kot. Met tots me si sibu furry seri aratsumoga ngeri urubats korik ngeri ufats foder irisich nonnabun irisich met tots me si sibure furry norat sibure enni gara kot. If also daar hebben soudang apo ufuf iwa enni gara kot. If also daar hebben soudang ebo moga aran moga nge po enni gara kot. If also daar hebben soudang apo urubar korik nge po enni gara kot. Usun metewe ewe gisir ke apa sai fausun apo ifarigiri kira butu buri irisi. Iwe yisi si ator nor ekewre ke epo ibon if also daar hebben soudang apo butu buri irisi. Ne hiat sibu ameru tsiat sibu sirik po irisich iwe never yen god.